Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovno Đole HD, znači ljudi, igramo Skywars na Intexu, znači ljudi, Skywars nisam nikad snimao ni igrao, nemam pojma kako se igra, pa krenim. Ima često. Nismo, znači ljudi, ništa našli. Za mene, nemam pojma, se borim sam. Znači ovdje je ovako, samo skinete liko. Nemam ništa. Ovako. Samo skinete ovako. Znači, nemam pojma, znači, sad trenutno žvaćem, ovako nemojte me kriviti, moram ja sad ovako nešto uraditi, da je progutam da se udavim, ne daj Bože. Ne da ti Bog. What the fuck, znači ljudi, to me nervira. Sam rekao, ne znam da igramo. Znači ljudi, to me nervira, stavimo mi blok. Smeta, padnem odmah. Nema niko da bi ušao više. Sad dođe do 6. I tako nas jednom nervirao. Bro, ova kuj, gdje mi se ispala. Nemam pojma gdje ima. Znači ovo nije ništa dobro. Na ovom serveru možete naći domać cijelo i domađodelo. Nije dobro. Ode, znači ljudi, to je ekstra. Lik je pao.
Znači, ljudi vidite, ja sam se povukao, to je ekstra. Znači, ljudi, nemamo druga posla, nego moramo nešto uraditi. Zatvarati. Znači, trenutno mi je brat ušao u sobu. Sad sam malo bolestan, evo viš, prestao sam kašljan, znači, evo dva ekstra. Znači, ekstra. Ekstra. Znači, ekstra. Znači, ljudi, čaba, Bože. Ja, sad čekamo da se lepo zabavimo, da vidimo gdje je čabica. Znači, vidjeli smo da je čabica, a čabica je čabica. A gdje je Mura? Tako gdje je Bula? A gdje je Bula? Tako gdje? A šta se zapalio? Cijelo drvo se mogu zapaliti. Znači, ljudi, sutra mi je kraj školske godine, ne znam kako ću prijeći. A baš me briga, ja prijeđem u drugo dobu. Baš me briga, ja prijeđem u doba, samo ja da sam živ i zdrav sa ovom rukom. Moram zvati Nikola. Nikola! A, kako sam seksi. Kako sam seksi. Kako sam seksi. Nikola! Pile moje. Daj titula. Znači, ljudi, to je to za epizodu. Lajkujte, šerite, subscribe-te. Kako sam lijep.
Tchau.